Evet jigitler mana aşağı akellesem can kövering. Ana aşağısı. Hozir 1 soatda qolibdi o'zi mana vassasininchi. Ertaga ularga bir kelishinglar kerak edi. Talab eting jigitlar. Samsun bir ish yoqshi kelib ketganda berdi. Sen aktivni bo'lib qo'yinglar do'stlar. Tutcha. Mana shu uyni saltazda ana mana do'stlar. Sal nimaroq bor ekan shu yerda. Kecha shiprini qog'ib bitgan tagida bor vassa qog'ib. Jigitlar сборный qilib shu o'zi bor taxtasini antib потолокni полный vassani muhmen qog'ib bitdik. Ertaga hozir ulayda jasodat ikkita tajik. Ertang sarg'ichi ulay zo'r bo'lib qolsa kordonlar bor ekan, shunda jatqizib turib tamni shu qo'yamiz bo'ldi, ish bitadi. Taqsirlar mana ulayni saman aralashtirib chalutadi. Ertanga tayyor bo'ladi, zo'r bo'libchi. Ertang oshirga kelishinglar kerak yigitlar. Mana uni ko'pchilik bo'lsa tez ele shart ko'tarib jayish o'ng'ayli ekan. Tarz jayib tashlash kerak-da. Ana aqbaq bo'lib qolib ketsa bu ertang qot yetmaydi-chi. Odam oz bo'lsa, shuga 1 soatga kelib bersanglar, oshiq kammen 1 soatda jayib qo'ysa bo'ladi ekan ustiga-chi. Assalomu alaykum yigitlar, mana o'rtada oshar yo'lmen ish qiladi degan mana bo'ladi. Bugun vassasini qoqdik edi. Tomninchi kirshan tagini. Ikkita tajik mana uni saman aralashtirib chalib tayyor qilib berdi. Mana Baldar aydirken talab etin jigitleri kelib turib, maytal 20 tabala var. Şulda tutağız. Tam da şov koyuyoruz bugün hazır. Tünü menençim de jitken hazır 2 saat 3 saatte. Ana şunu tüp qayerda qanday iş bolsun şunu tüp mesini ballar çıkıp durup işte mantı aşar jolmen qatırıp verse libo iş jengil ketedi. Kırşasını misal üçün dostlar özleri aşar qılıp japtı. Tamını özleri qılıp atadi. Көп жерин dostlar qıltatdan ustaqısı berilbey выгодный болуп атат. İşine pul menen бүтүрбесек болот да катта иштечи, если мындай тегиз мындай ынтымактуу болуп месине достор жардамдашып берсеңерчи. Ошон үчүн жигиттер кайерден сунуш түшкөндөн алдын биринчи достордун ынтымагын караш керек болуп калды үжечи. Жигиттер мына Каныбек деген дос мага дос болот. Биздин досубуз мана Шайдыр экенен. Салам алейкум деп кой жигиттерге. Салам алейкум. Мана шу Каныбек дос, мана шу үйдү бүтүрсөк аяштап келет. Мазда болот да. Зор болот Кудай кааласа мана. Каныбек дос шу болот. İş ketip ötat şuulda. Allah razı olsun kızmat kılan jigitlerden. Taksılar mına bize camur başlı verdi de jigitler. Mına zontiklerdi koyup işte alıp otağız. Baş hareketli atına yüzüm tutmuş otağız jigitler. Camur müşahit yeterli ve kaldık şöyle biz geçiyoruz. Ana sarçılar mına üstüde ana şunu çabalar. Projektörü koyup oğan. Ana 2 ta projektör verdi. Allah razı olsun kızmat kılan dostlardan. Salım koşkanlardan da, kızmat kılanlardan da Allah razı olsun bana. Büyü bütü ötüp verirse.